iteye agahinda. Uyu munsi turaza kugaruka ku nkuru zigiye zitandukanye zigiye zibabaje, ariko cyane cyane turagaruka kuri iyi nkuru y'uyu mugabo bamwita Ndanda n'uwo mu gihugu cy'abaturanyi mu gihugu cy'u Burundi, azwi ku izina rya Ndanda, azwi nk'umukire. Abantu bose batinyaga aho imodoka ye yacaga, abantu ntibifuzaga kuyibona, ariko ubu noneho inkuru iteye agahinda, inkuru yashenguye imitima yaba abari mu gihugu imbere ndetse n'abari hanze yacyo, ariko cyane cyane abari mu gihugu cy'abaturanyi bavuze kuri uyu mugabo Ndanda ubwo yihekuraga, yafataga umwana we akamukubita inyundo mu mutwe nyuma y'uko byagaragaye y'uko ataje kumwogereza imodoka ye neza. Ibyo bikaba byatumye afata icyemezo cyo kuba yamukubita inyundo mu mutwe, bikaza kurangira umwana yitabye Imana. Naho indi nkuru ibabaje, indi nkuru y'agahinda turayihera mu karere ka Gicumbi mu mudugudu wa Gatare, aho umugabo wari uzwi ko akora amatelefone, akora ibyuma bya elegitoronike, yaje kugaragara mu ishyamba yimanitse mu giti, ariko uko yari yimanitse abaturage bakaba bavuze yuko atageze yimanika, ahubwo yaba yishwe bitewe n'uko ibimenyetso byagiye bigaragara, dore yuko umuturage basanzwe amanitse ku giti kigeze gikoboka, igiti nta kibazo kigeze kigira habe na gatoya, uretse kuba basanze ari mu mugozi. Bikavuga yuko uwo muturage nyakwigendera nta kibazo yari afitanye n'umugore, nta kibazo yari afitanye n'umuturanyi, ndetse n'uko nyakwigendera mbere y'uko agenda hari benshi cyane yari afitanye nabo gahunda. Uyu ni umuturage wari uje kumureba ngo ajye kumugurira ikigage nk'uko yari yarabimwemereye kuri uyu munsi washize ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri, aho nyakwigendera bashya yasangagwa mu ishyamba. Uyu ni umuturage arimo arasobanura ukuntu yari yaramwemereye ikigage, akaba aje kukinywa, ariko nyuma akaza gusanga yitabye Imana. Iyi ni inkuru y'agahinda, ni inkuru ibabaje, aho impanuka ziri kuba nyinshi cyane zigatwara abantu benshi cyane. Turihanganisha abo izi mpanuka zatwaye, turihanganisha ababuze ababo. Mu karere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, aho hari ukekwa kwangiza ibikorwa remezo yifashishijwe kuba yarabyibye ndetse akanabigura yitwikiriye ijoro, bamwita Uwamungu, aho polisi y'igihugu yatangaje yuko yataye muri yombi Uwamungu wahoze ukekwaho icyaha cyo kuba yakangiza ibikorwa remezo, aho Uwamungu yahoze ari umukozi wa REG. Muri uko kuva muri REG akajya agenda yitiza ibikoresho gake, akajya agenda abyiba bijyaniwe, aho amariye kubona yuko amaze gushyitsa ibikoresho byinshi cyane, nibwo yaje kuba yasezera. Akimara gusezera yakomeje kujya agenda agurisha ibikoresho bya REG, kuko polisi yatangaje ko yamusanganye imikandara y'abakozi ba REG ibafasha kuba bakurira amapoto, yamusanganye ibindi bikoresho by'abakozi ba REG. Polisi y'igihugu ikaba irimo irashishikariza, ikaba irimo irabwira abanyarwanda yuko uzafatirwa muri icyo gikorwa nawe azafungwa. Yongeye kwibutsa abantu kwirinda kurahurira andi mazu, kwirinda kuba bakoresha umukozi utari uwa REG, yiyitirira urwego baniyitirira yuko ari abakozi ba REG, atari abakozi ba REG. Kizabakubwira bazaza biyambitse ibikoresho, rimwe na rimwe usange barimo baranakubwira ukuntu warahurira. Polisi y'igihugu ikaba yavuze yuko umuntu wese wijandika muri ibyo byaha, yaba kugura ibikoresho bya kampani cyangwa se kuba yabikoresha mu buryo butemewe, aba akoze icyaha. Polisi irongera kwibutsa abantu ko bidakwiriye yuko barahurira andi mazu, kubona
bacana ari amazu abiri acana kuri cash power. Polisi yongera kwibutsa abantu yuko icyo ari icyaha gihanirwa n'amategeko, naho kwifitiza ibikoresho bya kampani, kwiha umuriro n'ibindi bikorwa byose byangiza ibikorwa remezo byamaganire kure. Kandi polisi yongera kwibutsa yuko gutanga amakuru ku gihe ari byo bya mbere.